bakuhoza Faras Malamulela. Hayi Malamulela, hey. Malamulela. Nhlakana mingisela mngana lona FM na kuhlanganisa ku ronga ngisela station shurko Ravuntlhanu namuntlha siku ro sungula ra n'hweti ya moya loko dzivona misisilo jivinini ka vanhu vete sitiwa ku mhaka moya se n'hweti ya kahle yo kami misisi swi le ndawini kuna moya leswo basuluka ntivi loko vona munhu a basulukile antivi kwalano kama msirtani nongona ku Africa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela mina ni khalanga Pet Mathebula ni wa smart wa Jimo xithanga wa xikirtana wa cacana makunele wa ndandadzi hi swin'we ku fikela ka awara ya mbirhi le timhaka ti tele leti nga mga ta ku na tona va National Executive Committee ya African National Congress va sungula nhlengeletano ya vona namuntlha la Omonde a Joni hi ndlela yaleyo handle ka sweswo ku na vanhu va ti ku bengi haiko ku na swin'wana swi ngele ku ndiweni swi ti komba ngeti swi sala ndzhaku xandla xa president anti n'wemiri yini makaya le kambe leswi lava ku ya dzika hi swo i timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa loko yi bakanyela tlhelo xikombelo xa MKP loko swi ta ka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi president xa ku va yimisa antirhweni kumbe va yisa aka masiku yo wisa yo hlawuleka holobye wa maphorisa se ta twa hi n'wina hi ndlela yaleyo kasi yin'wana leyi lava ku hi vulavula hi yona i timhaka ta kona bya swihangalasamahungu swa mabulo swi tikomba swi kha swi tisa mintlhontlho ngopfungopfu ka n'wina vantshwa se mi ri yini mhaka yaleyo Afrika va vulavula kusukisela sweswi kusukisela sweswi fika awara ya mbirhi kambe sweswo hinkwaswo mingisero mehe ku nghena njhani ka swoho ni ta ku byela andzhaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Yin'wana mhaka leyi tikomba ku yi ri kule no hela i mhaka ya timhaka ta madzolonga ya hayi mitoloveri ku ta ku madzolonga le mindyangwini hayi i timhaka ta madzolonga hi lava va mathekisi a ni kha ni languta xiyenge xa mahungu kumbe channel ya mahungu ya nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga ku muteki wa mahungu a kha a vulavula na vo va ri vambirhi ani ve le ku lweleni gondo leriya ra kusuka a Lebowa Kgomo ku ya a Moletlane hi leriya ra Rutana ma ri vona ni ve le ku ri lweleni se loko va kha va ri lwela a Moletlane ZB loko va kha va ri lwela hi kutaniya lava Lebowa Kgomo va nge va byela ku muteki wa mahungu va ngo va ndawulo a va kha va hi nyika permit kambe vete loko va hala ku hi nyika ku sungula ntlawa wun'wana walowa wa Zabediela Taxi Association ku sungula ku lwisana na hina se ivi va yima va nga ha hi nyiki permit se xivutiso ku ta va ku se mi lwela yini hi ku na n'wi mi ha permit na lava va ha permit hikokwalaho ka hina matshan'wini ya ku milwa mi hetelela mi tikuma mi yili kwele mi ya ku mi lunghisa timhaka ta ti-permit ko va ku na n'wi mi nyika ku ti-permit kahle mi endlisa ku yini mo hlwela ku va na hoyi kumbe ku endleka yini manu violence i mana nyika ku ti-permit kwala mutini wa ka n'wena kumbexana a hi loko wo kuma yena a hi byela ku langutiwa yini loko nyikiwa ti-permit ta tala ka fika laha mi nga ta ku ti-permit leti se ti nerile naswona loko ri ku ti nerile ma va byelaka lava va nghenaka mabindzu ya lama mathekisi na mi byela hi lama endzhaku ka malembe ya 5 lawa ya taka mi languta ku ta kha ku endleka yini hi bindzu ra mathekisi hinkwalo tithekisi ti nga tala hi woho mi ta swi vona ku ta kha ku endleka yini endzhaku ka malembe ya 5 ni chava ku mi byela ku yini kambe tshamani mi ri endleve mi ta twa se swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele hi swi languta mingiselo munghana lona FM ku ya emahlweni ku hi nga pfuna na njhani un'wana ni hlevelile a ku aka masipala wa Giyani namuntlha sweswi hi awara ya 12 ku na special council loko wu koze ku vitaniwa special council ka timasipala ku tala ku va ku ri na swin'wana ku tala ku va ku ri na swin'wana va a khome xin'wana ku la ku ya xiphuthururi kambe ta va hi ri endleve hi ta twa ku timhaka i tingani kambe hi ku tumingiselo wa mina 0860 002543 hi ndlela leyi ta va kha hi bula hi twa wehe ku ri yini kambe ni lava hina hi anamisaka timhaka ta miehleketo hi twa ku timhaka ta ku tlhontlhiwa na leswi kumbexani holobye wa maphorisa loyi se a nga hlambanyiwa a nga swi vula i tikomba nga yimi ngopfu na leswiya swi nga vuriwa swa ku kuna timhaka ta shoot to kill kambe ta tsakela ku twa sweswo kasi ku na lava va tshamaka va kha va ni fonela tikhoneni va ku
va na xiphiqo xa ku i maphorisa vanhu va ku va na xiphiqo va le Mopani timhaka ta vota ta tiholodeni na ku tirha hi ku hela ka vhiki na sweswo a swi hakeriwi hi nkarhi kumbe a swi hakeriwi se ni le ku ndleni vulavisisi n'we mi swi tivaku n'we mi nge ya mi hakeriwi nghenani hikwalo 0860 002543 hi la ku ta twa ku loko mi lava ku rito ra n'we ri nga tiveki laya ka foni laya mi fika mi vekela kumbexani xiphephanyana xa phepha vutikoropi mi ku xi inyana ivi mi vulavula hi ta twa mi kha mi ku hi khalanga ma tiva na mina ni hala loko ri ku mi chava ku mi ta tiviwa a hi mi twenini 0860 002543 yo hetisela hi nga si teka riqingho rero i ku na van'wani va vilelaka na vona ni ya lavisisa minkarhi yo tala loko munhu a vilela i tala ku va ri na xiphiqo ku na vanhu va vilelaku hayi ku xiphiqo hi leswi a vilelaku hi swona swin'wana ku hindza kwalaho un'wana ni fonerile a ku na ndhawu yin'wana ku xavisiwa byala a kusuhi na xikolo and a ni vuli ku swi kahle kumbe a swi kahle a ni kwana kwalaho ni ta twa hi n'wina i ri ku na ndhawu yin'wana ku xavisiwa byala a tlhelo ka xikolo se loko ku xavisiwa byala kwalaho tlhelo ka xikolo wa vilela loko ni n'wi lavisisa ni yena ya kuma ku hayi na yena a ri munghana wa munhu loyi a xavisa byala swi nga ri se va tlula ni milenge kambe na swona swa byala byo xavisiwa kusuhi na xikolo ke hikokwalaho ka yini mani khiyani va ta ku hina hi n'wi nyikanga license se a hi tingheni se ivi hi vutisa n'we maphorisa ke mi kwihi loko xiyimo xi titani hi tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga vulavulaka hi tona se hi hafu ku bila awara ya 12 lava ku hi bula hi timhaka leti tinharhu ya ku sungula i mhaka leya MKP na tipolitiki leti fambelanaka na yona ya vumbirhi i timhaka leti ta maphorisa loko ku himpela mikoho mi ta vulavula na hina hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ya vunharhu hi nga tlhela hi vulavula hi timhaka leti hi nga bula hi totolo ya timhaka ta ti-tariffs leti se ti nga nghena a Zimbabwe hayi va nyike 50% veri le kwihi a Lesotho va nyike 50% Afrika-Dzonga 30% nako ku hehliwa ku varhangeri va hina vo va ku khomeni lava tshika va khoma lava tshika n'we ri yini 0860 002543 nongonoko Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi sunguleni hi loyi nhlekani Hey, Kalanga. papa Minjani. hi pfukile minjhani papa Hi kombela ku va xikala vito. a hi papa Kalanga, hi kombela mi endla ni leyi ya vulavisisi ya matrafiki ya Mpumalanga. Ya ka safety. Ka safety hinkwavo vanhu lava ka matrafiki va le ku acteni. The only person loyi a nga permanent i general manager. The director is acting more than 5 years. A ku na ti-principal a va na ti-supervisor. Xitichi xi heta hi ti-principal. A swa ha heti hi ti-chief. Hi kombela mi hi lavisisela yo va ka Khalanga. mi vula ku yi le ka ndhawu leya timhaka ta vutleketli musi mi vulavula hi yona A yi le ka tindzawulo ta ka vutleketli. yi le ka Le ka safety. oh okay se swi vula ku laha mi vilelaku kona leyi hetaka hi MECJ. kambe ni vula ku leswi mi vilerisaka swona n'wina i ku tiposo ta vurhangeri aka ndhawulo leyi eMpumalanga a ti le ka vanhu va ko a hi va nkarhi hinkwawo ka ha ri va lava va khomela Ka ha ri va khomela i malembe since ku fika general manager loyi a nga kona matrafiki ya Mpumalanga va discourage loko siku rin'wana mo hi endleli dialogue ya department yeleyo ni union leyi va nga na yoho laha even though na me ni tirha ka yon department yeleyo but andlandra na ku vulavula ngopfu hi timhaka ta union yeleyo nga ku ndo gangisela yona hikuva i department leyi va Khalanga a ku na lexi fambaka yi kuma i disqualify audit hi mhaka ya ku va matrafiki ma nga ri na ti-supervisor na ti-manager. leraku swi nga va swi ri swona swi endlaku ku mi nga ha endli leswi a mi swi endla khale leswaku
a mi ri na mani a mi ri na Jackson Mthembu loko mi endla leswiya swa swivuthamulilo a swa ha ri kona khala sweswi vo tirha hi ku vhele hi ta ku yini hi mati ku nyike xikombiso hi Bohlabela Bohlabela yi na swin'wana swa va 6 ya stage ya ti-course hi ti vita swa ti-course center these course center ti header only vo va ni 6 ya ti-course center ko va ni chief ya yi 1 lavan'wana hinkwavo vo acta and ematshan'wini ya ku promota traffic lexi endlekaka va teka Khalanga as muhaxi va ku Khalanga famba ahead traffic u ta va nyika yini u nga ri na information loko va complaina va ku Khalanga se ku teka hi ku yisi college hikokwalaho ka yini va nga teki traffic va ma promota ma va ti-managera ku assista i-service delivery no ni metwile no va ku khongeleni ku n'wina mi nga vi mi kha mi wela ka vanhu lava nga le ku laveni ku loko kumbexani vo thola tiposo ta karhi hinkwawo na n'wi mi nga thoriwa mara hi ta yi lavisisa xikalaveti ni khensile swinene hi kombela mi hatlisa hi rilo lerikulu a ni hlweli loko ni huma laha ni fonela premier ni ku ni ma va ti-managera ku assista i-service delivery no ni metwile no va ku khongeleni ku n'wina mi nga vi mi kha mi wela ka vanhu lava nga le ku laveni ku loko kumbexani vo thola tiposo ta karhi hinkwawo na n'wi mi nga thoriwa mara hi ta yi lavisisa xikalaveti ni khensile swinene hi kombela mi hatlisa hi rilo lerikulu a ni hlweli loko ni huma laha ni fonela premier ni ku ni kombela ku mi swi tiva ku ni le ku lavisiseni number 1 va ri lavisisa ni khampani yo liya yi endlaka leswa ti-speed trap hayi ti-victory ku na ni marhumasi Khalanga ya ku xaviwe ti-gadget leti nga tirheki i ti-gadget leti ti nga tirheki kumbe ti-gadget leti nga tirhisiweki leti nga tirhisiweki okay ni metwile papa ni khensile swinene a hi khomeni kwalano hi ta yi sala ndzhaku ku ya amahlweni a hi hundzeni laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela nongonoko i Afrika wa vulavula 23 timinete ku bela awara ya 12 a hi tekeni n'wana mingiseri lo nhleka enhlekani na vaxumi Khalanga ahe papa me no vona kumbe hambi swi vona hi mentsena na Munghana Lonene i sungule khale leswi va nge i national dialogue hi ku nongonoko lowu hi le ku humeseleni ka mihleketo leyi nga endlaka leswaku loko lava nga rhangela tiko a va swi twa tiko ra hina a ri ta lungha se no la ku kondletela ku a wu yima mahlweni nongonoko lowu ni karhi ni ri na xisolonyana aka van'wana lava va nghenaka va nga vulavuli swilo leswi nga na mintiyiso kumbe lava va nghenaka va endla leswiya hi xilungu va nge ku na plagiarism va twe mehe ni karhi ni vulavula kun'wana va swi tekisa sweswiya ni nga swi vurisa swona se a fika a nghena laha a ku hi mina Khalanga mavonelo ya mina hi lawa a karhi a vulavula hi mavonelo ya vanhu van'wana vakulu lava nga swi vula ku nga vulangiki yena se so ndla hi nga a tlha nga vuli ku leswiwani ni twe va ku a nga vuli ku ni twe mani a ku mara loko hi vulavula hi national dialogue hi laha ku fanaka ku buliseriwa mavonelo lama lavaya va nga a switulwini swa ku rhangela va nga ma voniseki swona kumbe va swi tekelaka hansi se hina national dialogue a hi dibeleni mavoko hi tirhisa Munghana Lonene hi yi sungule khale loko a ni nga swi tivi ku nga va na ncini lexi nga endliwaka ku hlengetiwa mavonelo lama hi ma tisaka kwala se mama Afrika ma halatiwa kwale ka national dialogue ku Vatsonga va vulavula eka Munghana Lonene swi nga endleki swilo swo fana leswi Khalanga swa ku ya hi leswi prof va nga vurisa swona tolo lava va nga un'wana wa swirho swa leswi kondletelaka timhaka ta minjekanjekisani ya rixaka va ri ku tatiwa hi timasipala district swifundza sweswo se mi ta kuma nkarhi wa kolomu ku nga ta va ku ri na tinhlengeletano
mi ta tisa mavonelo yalawo hikuva ri ku fana na sweswi mi nga sungurisa swona va ku van'wani va ta na leswi swi nga ri ku mavonelo ya vona va fika va swi tisa ku ri mavonelo ya vona se kumbexani loko va ri kolomu ka tindhawu tetiya loko va kha va langutanini va ta nyuma ku ta na mavonelo ya un'wana va ma endla mavona hi swona hi ku lexi loko swi ri sweswo loko ku ri va ta fika mina ni ta lava ku tiva futhi munghana lwanene a nga hi tivisa kahle va ta fika rini ya le mugangeni wa ka hina ku hi ta vulavula ku dyondzisa vanhu ku vhota i yini hikuva vanhu va tlanga ku vhota i ku sasa un'wana kasi me hi ku ya hi mina ku vhota i ku hlawula varhumiwa lava ya va rhumaka ku nghena famba ma hi yimela sweswi loko ku fika nkarhi lowu nga tata sweswi mi ta kuma vanhu va kha va vulavula nga ku vhota ka kona i ku lava ku vhota president kasi sweswi hi ta va hi ka hi lava varhumiwa lava nga ta fanele va famba jikajika loko ku ri na magoji laha xitanini xa hina va ma pfalapfala na hina munhu a nga humi ndhawini leyi ku nga na swin'wana swi nga tshamisekangiki vaaki va twa ku vava a karhi a murhangeri a nga vuli nchumu hi swona kalanga mo ni khensa i ntiyiso ngopfu walowo wa ku loko ku ya hlawuriwa hi xa wena va nga hi languta va lava ku va ndlaku ku sweswiwa ku va ku ri hadibi munhu a nga vileli kumbe vafuwi ve le ku rileni ka tindhawu to toleto va laha dibi masitwa hi swo sweswo se hi leswi fanelaka aka national dialogue swi nghena ngopfungopfu hale migangeni ya hina hi swi twisisa ku na swin'wana leswi swi khumba vatlhampi na vayini hina hambi ho vulavula na hina swi hi khumba swi khasta hi le kule ngopfu mara ku leti hi khumbaka ngopfu ti hi karataka hala ka hina ma swi vona na methu lava ku khensa swinene inkomo 0860002543 emakumembiri ntsevu timinete se emakumembiri nkombo kahle kahle timinete ku pela ora ya khumembiri ra vutlhanda mutla hayi swi tlhe swi hulukela ka ntirha matolovola swo tirha ni nga voni vanhu ntolovelo loko ni kha ni tirha ni kutani va kha va yala na van'wana va jika na titiroli va yala hi ra vutlhanu a yi amukeleni lava ni hlekani hayi njhani bute buta mina hi pfukini vuda vijani hi pfukini a khensa exi nga ku vulavula hi n'wana ya vutihlamuleri bya vatswari mani la swikolweni ni vone un'wana wa mutswari tolweni ende swikumeke swi ni twise ku vava leswi ni nga swi vonisa swona lana mutswari ta koka n'wana a ku n'wana yena i biwile a nga swi tivi no n'wana hi be mani wo fika ntsena a fika vutisa ku ri mani a nga bani n'wana mina la xihlangi xo languta hamba xi vona xi nga n'wi voni ya loluwa xo kombetela un'wana mutswari loyi a tlakula n'wana loyi hi mpama mana ku ri a n'wi ba hi mpama ni tlhela ni twana mbilu ya mhi yi vava ngopfu se a ni swi tivi ku ri van'wani vatswari hi va dyondzisa yini vana loko hi karhi hi endla swi swa soma kumeke swi ni vavi ngopfu ebupheni ni byeleni mbangu wa ko a wu ri wa njhani wa ku fika a ta kha koka wa n'wana a fika ba n'wana luwa wun'wana hi mpama a n'wi ba ku ri xikolweni ku ri jaratini ra xikolo kumbe handle ka xikolo a ku endleka yini hi handle ka xikolo xi humile bupheni xihlangi lexi a taku na xona xi nga va xi ri around voma 9 to 10 okay lexi biwaka xi around voma 12 years a nga lavi na ku tiva ku banana loku a ku ri ka mixaka muni a ku la ku fikelela yini a ku ololoxa yini a nga zanga la no tiva sweswo lo fika ntsena a vutisa ku i mani a baku n'wana mina la xihlangi xo fika xi hala xi languta a ku dlineni misa loyi hayi loko xihlangi lexiya xi kombetela xi nga kombetela yena u xi tlhakula hi mpama ene mpama ya ritswatsi hayi ya n'wana se n'wina mi ndle yini swona n'wina mi ndle yini swona loko mi kha mi vona sweswo a ni lavi ku lwa buphete ko va ku ri ni vone ku ri ni ta dlina ni na mina ni se ni nghene ka tin'wana swi ni vavisile ngopfu kambe swa ku mi vavisa mi swi vurile xivutiso xi te mi ndle yini hi swona ni tsandzekile ku va ni nghenelela kwala a ni ti byela ku kumbexana n'wana ta fika na yena a fika a yi vulavula na vatswari va yena ivi va zama ku yisa mahlweni hi ndlela yaleyo ku ri se loko wo yisa mahlweni ku laveka timbhoni mi ta humelela ni nga humelela kambe movha leyi na tikhamera kumbexani no n'wi humesela handle yi nga n'wi humesela handle ku ri leswi a nga swi ndlisa swona hayi hi ku lexi xi hluphaku hlambe bya vutswari leswi hi ku vona ka n'wina loko ku ri ku le ku yingiseleni sweswo a fane a ndle yini a fane a lave ku tiva vatswari van'wana loya ya report case yaleyo a xikolweni
ku ri ku na n'wana a bulaka n'wana hi yena ivi va vitana vatswari wa n'wana luya ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi yona hayi ku kumbexani yena a za a tirhisa voko ra yena na loko kumbexani a lavi swa vubuli i nge va ti hayi wena n'wana ni tlhavi mpama loyi a nga ku ba kumbexani a ku ta va swi ri swo antswa hayi voko ra vutswatsi ra ri ya ba n'wana a swi sasekangi vutomi ene sweswi hi kaya mutswari n'wana i tlhelele xikolweni n'wana obviously i tiva ku ri papa hi xitorini wa ba ene vula ku mari i tlhelele xikolweni i tlhelele xikolweni se yexe yes ni mi twini mavo ni mi twini okay inkombo i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi va yi vulaka i ta ba n'wana wa vanhu ni ta mi byela ku ndleka yini ni ka swona loko hi vuya mahungu ya misava na mani Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi nhleka khenseli mani Nkosinathi khenseli swinene ya te ku ri ra n'wina leri hayi ko ri tsandzini a khale ngopfu ka ku kumiwa riqingho ka bava lava loko kha ku ndliwa raid la a Kgoshimamphuru un'wana ri tlheriserile se loko a ri tlherisela ku ndleka yini loko a ri tlherisela riqingho leriya namuntlha ri kumekile hi va ka hina hampela tiko ri tlhakisiwile ri tlhakisiwile hi swigevenga ri tlhakisiwile hi ku loko a ku nga ri sweswo hi va ka hina a hi nga ta fika laha hi nga koho sweswi kambe swa tikomba ku ri va ri tlhakisiwile un'wana ni rhumele na ta ku hi ta kota ku vulavula ku ya mahlweni un'wana ni rhumele video sweswinyana khale a kombisa timhaka ta video xithombe ne a ni kombisa ku hi lembe ra 2023 ku ve na phati a mutini wun'wana wa ka va tatana Edwin Sodi ne da ka phati liya na ya loyi wo kumiwa na foni sweswiwana a ri kona se loko va vutisa tatana Sodi ku lava a va ka valava vanghana va mina se mi ri yini va ka yona mi ri yini ka tika kambe hambiswiritano hi yaleyo mhaka na twa n'wina ku n'wi mi angula mi ku yini kasi yin'wana mhaka leyi na va ku hi bula yona hi yaleyo ya ku loko ku ri ku maphorisa mi kona himpela a mi holi ni byeleni hi lowu nkarhi wa n'wina loko mi nga mi nga ngheni la swi vula ku mani hembela mi nga hati kasi xa vunharhu i timhaka letiya ta ku va MKP a va ringetile ku tlhontlha xiboho lexi nga tekiwa hi president xa ku va ku hetela ku fika laha ku hlambanyiwa ku Prof Khathalia tanihi holobye wa maphorisa kambe valavo hinkwavo a swa ha hetelelangi swi ve kona hi mhaka ya ku va xiyimo swi bakanyeriwe tlhelo holobye u hlambanyiwile mixolo a vulavula sweswi a nga vulavula swoho na timhaka ta ku vona i ta tirhisa ku yini ku seketela maphorisa ku vona leswaku va lwisana na vugevenga se ni lava ku hi tatamuxa hi famba hi tlhelo rero na yona mhaka yeleyo ra vuntlhanu leri loko hi vuya mahungu na misava awura ya n'we hi ta va kha hi bula na advocate lava va nga ta va hi nyika xifaniso xa ku bona va vona ongeti ku nga va nandzu luwa kumbe case liya kumbe ku tengiwa ka mhaka liya ku fike ku pfuvapfuveka kumbe ku lahleka kwihi hi ndlela yaleyo hi leswi hi nga ta tsakela ku va hi twa na vona va angula ka mhaka yaleyo ya hafu ku bela awara ya 13 hi ta bula na MEC Bascop Makam hi timhaka tetiya timbirhi ni nga vulavula hi toho se eAfrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela nomboro ya ntolovelo ya liya ya 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta va hi kha hi kota ku twa ku mi angula mu ku yini yin'wana mhaka i timhaka ta vutihlamuleri bya vatswari ku ya hi laha byi va ku byi langutiwe kumbe byi languteriwe ha koho i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakelaka ku va hi twa ku n'we mi angula mu ku yini ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo nokonoko Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela se hi lava ku ta twa ku n'we mi angula mu ku yini ntirhi timhaka hi totoleto mi kandziyisa rito ka 0860 0025543 kumbe mi bela riqingho mi bela riqingho ka 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911
wo sungula hi lowu nhleka ahe mpfukini a vaxo mina epfukile hi nga vona papa mpfukile i xikalaviti hi votpet ni la ku vulavula hi leyi ya MK na case leyi yi nga va kona xivutiso xa mina i ku kahle MK yi tiyimisele ku lava ku tirhela vaakatiko kumbe yo lava ku tshama yi ri ti-court a ni munhu wa tipolitiki mara sisi ni yi landzelela MK sisi yi ve kona loko ku nga ri case yi pfuriwaku yi yisa mani court kumbe plan ya vona i ku va tshama va kha va humesela swihundla leswi kumbe hi nga swi tiveki a handle na because a ni voni ku hi ta ze yi kumini service delivery ka vanhu lava loko ri ku hina hi nga va vhotela kumbe lava va nga va vhotela kumbe lava va nga va vhotela va va vona va kha va tirha swa kahle mina a ni wule ku vone ntirho wa vona ku vulavula ntiyiso se mara ni vula ku a swi nga ri kahle ku va tlhontlha loko va vona ku swin'wana swi fambanga kahle he votpete a mi nge mativa loko mo za mi tshama mi ri na point mi tshama kun'wana na kun'wana mina mi le ku beka huwa kun'wana na ku mi le ku beka miti no miti loko mi vulavula ngopfu hambi mi ri na swa straight a hi nge mi yingiseli hi ku ha swi tiva ku lava va tshama va kha va ba huwa la ku mi nyika example but namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina mi ta mi loko mi nga swi voni mi rhumeli ka WhatsApp ve le ku toyitoyeni sweswi la lithuli laha loko ni cheka tikhadi leti va nga swi khoma ku tsariwe yini va kombisa ku Ramaphosa must fall yini mani must fall ku ri i ti vutisaka se kahle va nga va tshama hansi botpete vanhu lava va humaka ANC which means va swi ku loko ku ri na swa so hi fanele vulavula na mani i va MKP lava nge le ku totoyeni a luthuli va MKP va na ku toyitoyeni laha so i xivutiso xin'wana ni ti vutisaka ku ya yisa ku yini amahlweni ende loko ni yingisela mahungu hi khale sweswinyana va kombise ku ve le ku toyitoyeni hambi ne le no toyisori le kwihi vona va lava MKP se ntirho wa vona ku ya va yini ku ya va ku tshama va ri xitarateni va ri ti-court ivi hini hi famba ka mapatu ya ti-pothole hi pfumala mati hi leswi va lavaka swona sweswo no kumbexani kambe a mi va nyiki nyana ku pfumela ku swa vilerisa leswi kumbexani ku ya hi voho leswi xiboho lexi nga tekiwa hi president a va fanele va ndlisa ku yini hi ku va vilela ku kumbexani matimba lama president va nga ma tirhisa va hava ku ya hi voho na le botpete since va sungula ku ya tikhoto hi yihi leyi va nga yi wina since va sungule ku ya tikhoto presidente botpete i na vanhu lava va n'wi tsundzuxaka a ku na xiboho a nga ta pfuka a ku njhulunjhulu mundzuku nampundzu betkhalanga na ha n'wi lavi la tikweni ra mina no ku na milawu leyi landzeleriwaka munhu loyi dyondzile wa swi tiva swilo leswi swi endlaka se va fike va luza ke loko va luza laha va luza na yini na mali leyi ku ri ku mali leyi kumbexani loko a vo lo teka va nyika hina hi pfumalaku mati hala ka magoro va hi phechapecha a swi nga ta antswa vale ku weni vanhu lava mina hi ku ya hi mina a ni ti tivi tipolitiki a ni na mhaka na ku lava ku ti tiva futhi mara point ya mina i ku ntirho wa vona va lave yini ku ze va fome phati liyi ku humesa swihundla swa ANC kumbe ku humesa swihundla swa munhu wo karhi a hi swi ze ni twisisa nchumu kumbe va bo July siku va nga ta nghena va ta hi tlhantlhela hina va mbuyangwani hi kota ku swi twisisa ku antswa ma no leswi va swi endlisa so serious a ni mi byeli mavoni swi ta vula ku na loko sweswi ya ku ya votiwa futhi tanihileswi papa lava va nga nghena va kombisa ku hi fanele hi dyondzisiwa ku hi vhota yini i yini ku vhota swi vula ku hi hava na problem yaleyo because ku na youth leyi yi tsakisaka hi ku vona vanhu va kha va tlatsula a nga swi tivi ku loko vanhu va kha va tlatsula Ramaphosa must fall ivi wehe ya vhotela yona MK party yaliya ivi mundzuku mithembo ya mi ta tlatla xitarateni loko ya ta ku tlatla xitarateni i ya ndlwini i kuma mhani va sweke miroho na vuswa swi ku tshamerini i ya teka mali laha ta xava ti-buckfish i khandziya i ya tlatsula no a swi twali ma swa MK mara a swi na mhaka botpet a hi siyeleni van'wani mi tsakile mi ta mi ri na MEC namuntlha no ni mi twile botomena cancer 0860002543 na kona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku khometi timhaka un'wana mi yingisela hi lo nhleka Ahe botpet kalanga minjhani papa min hi pfukile minjhani bot wa mina ni vulavula na Bishop Mafuma la ka Malamulele inkomo Bishop meni twa ngaku anola ku kanetana na mingiselelo a
a ku humaku mara no lava ku vulavula hi timhaka ta ku va hi xiboho xa constitutional court toto mina ni vona ngaku xi na double standard ngopfu because ku na ti-case to tala leti ti nga yisiwa leti a ti nga ri na direct access ya le court ya le ka constitutional court mara va swi kotile ku ti attend but tolo because this issue yi delana na president and hayi ku va lose hi merit ya enani nto mingisela ku va lose case a va lose case because ti-merit ta case liyani a va ti langusangi loko mo langusa ku a mi langusi i proceeding liya inge vuli ku a va ti langutangi ti-merits ti vulavuriwile kambe loko va nyika xiboho a va vulavulangi hi timhaka ta ti-merits ka ta verdict leyi nga nyikiwa yes it has got nothing to do hi case liya yi nga nyikiwa se hi nge vuli ku a va luzile hi to vula ku ri khoto yi vulavule ku ri a va fane va yise mhaka liyani a high court mara ku vi ku na ti-case to tala leti ti nga yisiwa leti a ti fanele ti high court mara va nga ti redirect to the high court hi ta kombisa yaleyo yi nga ze va nga hansa ngopfu ya Jacob Zuma ya ku Zondo a n'wi yise straight a constitutional court ma swi tsundzuka kahle ku hoyi leyi nga va kona ngopfu ka yena ni mhaka ku ri a yi fane yi yisiwe aka high court la a nga ta kota ku na loko a yi luzile a kota ku appeal so but va swi kotile ku teka xiboho ka timhaka ta nkandza na tona ka timhaka ta secret ballot se swi vula ku ri tikhoto ta hina a hi swi tivi kahle ku ti yima kwihi kahle a ti na consistency so mina MK kumbe ku yima na mani mara ni yimaka na ku ri swilo loko ku vi swi kha hi lava ku ri a tikweni ra hina ri famba a hi ve ni na judiciary leyi yi va ku yi ri independence loko ku vi judiciary ya hi kanakanisa hina van'wani ku ri maendlelo ya kona swi vona nga ku yi bias to a certain kumbe n'wina mi vona ongeti kahle lexi xi tiyisisaku kumbe xi tekaku xiboho xa ku munhu ku va na direct access ku va ku ri yini direct access va langusa emergency na ku ri ti-compelling circumstances ta ku ri mhaka leyiwani ko fana na sweswiwani ma yi vona ku ri already loyiwani wa Khatshaliya lo a fane a xoniwa namuntlha and while the issue ya ku ri nkunu wa haya mahlweni a hola timali wa hava minister a yi tshamiswa and president a nga na obligation constitutional obligation ya ku endla swona sweswo se swi vula ku ri u tshove nawu se hi pfumelela ku nawu kambe bishop kumbexani swi vekeni kahle ku a nga na president a nga na obligation kumbe a nga hi constitution a yi vuli ku president ina matimba yo hlongola kumbe a nga hlongo ina matimba yo ayisa muholobye a livini kumbe a nga na wona a yi vuli constitution sweswo leswi swi vula ku mina na n'wina loko hi rila hi nge vuli hi ku president va hoxile kumbe a va hoxangi hi mhaka ku hayi ni mani heta na n'we mi ta vulavula ta mi nyika nkarhi hi mhaka ya ku hambiloko constitution yi nga vuli ku president a va na matimba swa ku suspenda yi tlhe yi nga vuli ku va hava matimba a yi kahle yi silent okay a nge vuli ku ri yi silence yi swi veke kahle ku ri hi appoint and dismiss una so it's working with anga tirhi ka labor relation because those people are not appointed according to a labor relation act vana va vo appointiwa kambe ma switwa ku mi tlule rito rin'wani ene na switwa ku mi lo ri tlula hi vomu loko mi khama ku to fire and to appoint ku na xirhangi laya xa prerogative ani yena u fane a appointa tlhela a disappointa or a appointa ni vula ku va prerogative ke prerogative ni yani phela yi n'wi veka ku ri
it only give him power ya kuri he can appoint and he can also dismiss a person. Ayo hava matimba yo angabeka munhu ka okay iphathi yile inge matimba because the constitution is very clear. It's very clear ka section 91(3)(c). Kuri president matimba lawa angana wona iku appointa loko ku vi ku ri na swin'wana swini because prerogative ya yena a yi n'wi nyiki ya ku ri a nga veka munhu ka special leave because loko u veka munhu ka special leave ku va ku ri na a process ya a preliminary disciplinary hearing leyi yi nga ta hela yi kombe ku munhu loyi outcome ya yena yi kombe u ve na probleme kumbe a nga na probleme. So in terms ya presidential act and I corner that kind of an opulence akuri anga kota ku veka munhu ka special kambe loko kumbexani hi yo mhaka hi nga vitana mutivi wa nawu la ngele ku teni a nga ta hi pfuna sweswo kambe me ni nga tiveki nawu yimani ni mi vutisa ku n'wina mi nge a nga na wona matimba mi va mi kha mi tshaku kwala ka constitution ka section yi nge anga hiku loko ri va a nga na wona matimba a yi fane yi tsarile ku a wu na wona matimba ya ku i veka munhu ka leave mara loko yi specifyile i khalangi loko yi specifyile why should we dare loko yi specify ku hele time kumbe phone kambe mutivi va nawu va ta hi pfuna loko yi specifyile yi ku fire and hikokwalaho ka yini yi ku i prerogative loko ku yi specifyile a yi fane yi susile na sweswo yi ku president must fire or appoint yi nga katsi na xirhangi kambe vativi va nawu ve le ku teni hi tshikeni hina ho ti dlambadlambela n'wino loko u ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Cylinder Specials build it mkhulu Grasscop na Thula Mahashi build it God Klemleriwa ayimintsoba msitsama miyibona 2500 liters Africa Water Tech 1995 50 kg KBC cement 89.99 wheelbarrow 349 rand uswitwe kahle 349 rand ntsena hi vhengele ra wena ra swo aka hi tlhe ku siyana cinci exikhwameni hi le mkhulu Grasscop na Thula Mahashi build it Cylinder Specials. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ku ri ku va loyi a landzelaka na yena a ni n'wi hleketelela i ta va ri kona kambe ni nga se vulavula hi sweswo va ni vula ku mina ni ri mina ni tlhela ni vekela na leswi ya va nge ri i xilemukiso xa ku me a ni mutivi wa nawu a ni mutivi wa nawu mina hi yo mhaka mutivi wa nawu tata loko hi vuya mahungu na misava kambe mina ni ri ku ya hi vumbiwa loko ni kha ni hlaya a byi vuli ku matimba president a va na matimba yo va nga yimisa munhu kumbe va endla swa ti-leave na hinkwaswo a yi vuli sweswo yi tlhe yi nga vuli ku president va na matimba ya ku yimisa munhu hi swa leave kumbe sweswi nga endleka se i minjikajikisani mimbirhi leyi kambe loyi kulukumba loyi a ni n'wi hleketelela ku ta va ri kona a hi amukeleni Mudawudzi Badawudzi ayi n'wana mani minjhani hi lavuleleni ra hi lowo wa ku dlambadlambeni n'wina miri leswi ni nga vulaka swona Buthete tikhoto ta hina ti nghenisa to tixi tikhoto ta hina hi tona ti endlaka ku va na problem loko mo hleketa andhaku leyi na lava ku mi rifera ni switsundzuka leswi a hi tshikeni ku vekela nawu hi vekela munhu hi landzelela nawu ku famba njhani hi ku a ni swi tiva ku case liya loko mo ni hleketa ni kha ni vulavula ya ku tatana Zondo va teka tatana lava va yisa straight a yi se tshama yi endleka especially hi ku vona tatana Zuma a va pfule case ka lower court
a va fane va yimele verdict ya lower court ku va ta kota ku amukela ku lavaya va swi fambise kahle kumbe a va swi fambisaki mara hi mhaka ya ku tiva ku va nga va kha va tlanga ti-tricks ya ku va la ku appeal va tlhe va appeal ku se ku ya hela commission liya judiciary yi nghena ka anger la yi fanele yi nga nghena kona a yi fanele yi pfumerile ku hina hi vaendli va nawu a hi tshameni hi ndlela hi nga n'wi hleketeleli ku i hlekete ku endla yini iyo vovinyi vo tiveka ka awkward position kambe miri yini hi swilo leswi va nge okay a hi languteni leswi swi tshahiwa le ka timhaka ta judiciary liya ya zondo a ku tshahiwa ku na minkarhi leyi pimiweke swilo leswiwani i swa xihatla loko swa haya le swi ta jikaja ku fana na sweswi wun'wana a nga vula ku leyiwani case loko voya va yi sungula ko hansi yi ta ndla sweswiya swa ku yi famba yi aphiliwa yi se mativa vukhete loko na hambi swilo swi mo vekeka awkward ni swi tiva ku suka sweni sweswo ni nga pfuli loophole leyi munduku loko va mi tirhisela ku swi vula ku la hi mhaka ya timing leyi n'wina a ni ri ka yona mi tirhise nawu special for me which is wrong hi ku nawu a wu fanele ku tirha sweswo hi ku hi yo case leyi endlaka ku vanhu va nga ha tshembi lavaya va wina ku swi vula ku i ntiyiso ku na nawu wa tatani Zuma ntsena because loko ku ve mi na pressure phela va endle sweswo va mhaka hi ku va endlela ku commission yi ze yi hela va nga tangi se a hi jumpini ene swi va veka ka awkward position sweswi hi mhaka ya ku loko va rifela liya a ku na ndlela yin'wanyana hambi ko ta vanhu va milawu va hlamusela ku a swi fanele swi endlise ku yini judiciary vanhu va le ku nyajeni kumbe va sungula ku va nga ha yi tshembi ku yi fair ene swilo sweswo swi dangerous ka tiko because at the end ku ta fika vanhu lava va nge ha swi tiva mani loko a pfula case ya ku luzeni mi nyiketa vanhu leswiya swi nga endleka swa lotini na hambi mi kha mi hlamusela because mi fanele mi swi twisisa ku okay nawu i mhaka ya ku nawu a wu nga langutisi munhu loko munhu a ri wrong i president hambi a hi president na se mi vula ku xiboho lexi xi nga tekiwa tolo xi na matlhelo mambirhi swi vula ku hi ku ya hi n'wina miri loko a ku nga ri na xiboho lexi xi nga tekiwa hi timhaka ta zondo commission a xi ta va xi ri kahle a xi ri kahle ngopfu n'wana mani because hi leswi a hi rilela swona mani lavaya va nga yimela president va swi vulavule ngopfu ku n'wina mi special a mi tiseli swin'wana na swin'wana se hi yo problem leyi va nge loko hi endla nkandla judgment hi mhaka ya ku president loyi mi nga n'wi lavi a va nga ri special why mi pfumerile n'wina a hi vulavula hi leyo va khoma hi vulavula hi leya nkandla yi nga yisiwa hi EFF why mi pfumerile n'wina yi ta direct ma swi vona na ku perception leyi mi yi vekaka ku n'wina khoto n'wanuna loyi a mi n'wi rhandzi because loko mo twisisa swilo leswi hinkwaswo i package loko mo langutisa Sikakani ndzi ya vulavula swin'wanyana a ku advocate Sikakani a ku loko a swi koteka a ni nga ta pfumela tatani Zuma va ya ka tikhoto leti because ti na enga na vona kambe miri yini hi timhaka ta ku a ni ngo xifaniso xa Nixonani xi ta va xifaniso xa ku sweswiwani laha hi nga koho tatana Mulaudzi xa ku milawu leyiwa yi komba kahle ku hi ku ya hi n'wina yi komba kahle ku se i mhaka liya ya murhi wu nga ndliwa wu bava munhu ya ko ku ngheniwi yena se ivi siku rin'wana a vuya a tano xivutiso i ku loko hi ri ka xiyimo xo xolexo ka nkarhi lowu hi nga ka wu sweswi loko a ku langutiwi ke ku lexi xi nge le ku yisiweni a constitutional court xi va xi kha xi khumba yini ni ta mi nyika xikombiso hi mhaka liya ya nkandla loko i ku yiwa nkandla a ku nga ri mhaka ya ku kula ku twisisiwa ku kahle vumbiwa byi ri yini hi mhaka ya yini hi mhaka ya xiboho xa musirhelelo wa vaaki leswi ku nga timhaka ta yini ta vumbiwa leswi swi vulaka ku a ku nga ta va na kun'wana la EFF a yi ta va yi ye kona handle ka khoto ya vumbiwa hi ku swa vumbiwa ku fana na lexa xa Vodacom xa makatetolo vengete haiko lava va SCA a va boxangi swi swa vo kahle va boxe va katsa na swi swa
swa vumbiwa ku ve a hi le ka vona leswiya se ivi hi languta leya president na ya president a yi lava ku twisisa ku vumbiwa byi ri yini. Yes, Matwa Butpet loko a va veke n'wina laya a hi ta va hi kha hi hanya kahle because na leyi endlaka ku lava ya va famba straight vumbiwa byi ri yini loko I teka munhu a nga ri a parlamenteni I n'wi endla ku yena a ya khomela a byi pfumeli byi ri munhu loko I lava ku a khomeriwa a ku tirhisiwe munhu la a nga a parlamenteni leswi va nga swi endla after va endle hi tatana Gwede Touch phela vanhu lava a va lwela ku a wu na matimba wena wa ku I teka tatana Catherine I ku va ta khomela va nga se hlomiwa vumbiwa byi ri yini. Okay. a hi nge president a va vulanga la ku nghenisa un'wana a hi nge president a va vulangi ku Khataliya ya ku khomeleni ivi va ku va ka yini mina ni teke xiboho leswaku Holobye Senzo Mchunu a va va ri livini ya hayi mara ni vona nga ri cabinet ya mi ta xota la yes mo ni nghenisa na Professor Khataliya tani leswi vumbiwa byi ni pfumelela ku ni teka na munhu wa le handle ni na ku ta va teka va ta va holobye la kumbe la ku ta va teka va nghena la ka cabinet ku sungula va nga se vula ku I va ku khomeleni ka holobye a swi ta swi hoxekile a ni Matwa phela problem ya nawu I technicality a swi ta swi nga hoxekangi mara loko ku ri ka swi ta swi nga hoxekangi hi lexi xiyimo n'wina mi khoto sorry balawuzi va nyika ku n'wina mi khoto FKP yi ye khoto tatana Khataliya va nga se nghena ka sweswo namuntlha va sweriwe ini se hiko va le ku acting Matwa ku I ncini na I mhaka ya ku a va nga ri na right president ya ku va byela ku ni teka munhu la nga handle a nga ri ya parlamenteni loko mi lava munhu wo khomela ku sungula va endla leswi va nga swi endla a va fanele va dine kwalaya va ku lavayani va ni va veke alivini ni ta teka Gwede Touch na a ta lava munhu loyi ni nga ta n'wi nghenisa ndzeni va sungula va n'wi nghenisa se hi leswi va ngo vula ku no loko mi langutisa tikhoto ta hina ti liniyene loko ti ta ka lavaya loko va interpreta va interpreta milawu because mara valawuzi ni vula ku namuntlha sweswiwa yes president a va mi nyika xifaniso xa ku hi ta fambisa leswi a swi nga se endleka ni vula swona Butpet nawu wu va pfumelela ku loko a va vitane va nghena in lavaya a va na leg remember mi swi tiva ku lavaya ni va tirha as a opposition party va langutisa any loophole leyi va nyiketaka ku okay lava va dyohile loko hi ku ta hi constitution se lavaya leswi a va fanele vulisa swona sweswi ni nga swi vulisa swona a va endle kahle ku ni teka tatana Mchunu ni va veka tlhelo ni ta va ni teke Gwede Touch va va khomerile na a ta lava munhu loyi ni nga ta n'wi nghenisa andzeni ku nga tatana Khataliya ni vula ku swona ni vula ku n'wi mi vilerisa hi ku a va swi tivisile hi ku a ni swi ndleke namuntlha tolo acting minister ku nga ri Khataliya a ku ri tatana Mantashe mhaka hi leyi Butpet loko a hi nga swi challengeangi president phela loko mi endla nawu un'wanyana a ya swi endla a ku tatana Ramaphosa va swi endlile va teka munhu a ri handle va swi tivisa ku va n'wi kachile why ka mina ku va problem se mi fana mi va mi kha mi understand ku a hi endleli loko hi endla xilo a hi xi endleli lava hi va kanetaku namuntlha hi endlela yi va mandlele a siku ku swilo swi famba njhani se loko mi va pfumela ku va swi endla a hi ta swi teka ku sweswi ya va kachiwile a ni ya swi challengewangi a va vekile masiku valawuzi a va vekile masiku va ku president va ku Prof Khataliya va ta sungula hi ti 1 reason ya vona Matwa va leyi hi mhaka ya ku va ta sungula hi ti 1 ku na lava ku va resign le va tirha kona ivi va ta kota ku va swera in se va acting no a va ri ni va swera in va ri ni va endla mkhomeli ni sweswo leswi va nga vulisa swona va ku that's why mi twanele khoto liya ku hi ku ya hina hi va twisisa swona ku mara leswi va nga vula swona hi leswi liya ku hi kwala va dyohile mi n'wi twile jaji yin'wanyana kambe namuntlha swi tshamisekile namuntlha swi tshamiseke kahle problem mara yi pfule loophole ku leswiya swi nga na perception tatana ya ku nawu loko wu fika ka tatana Zuma wu ve too rough in such a way ya ku
abangahavi straight and hiyo problem and va fane va pfumela because nambi vo zama ku swi cover nandzu lowu u nge heli because va endle xikombiso ku sunguleni nemetwe vanauti khensile n'wana mani enko ejohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayelele eka Afrika wa vulavula loko maphorisa ma kha ma tirha ku tiyimisela ma khoma swigevenga swi ya a tikhoto swi ya a tijele judiciary ya hina yona na yona yi fanele yi playa role ya yona yi nga tiloyara ta hina mi nga ri vanhu ku na lava va ku tiyimela va hola hikuva va kha va defenda xigevenga so loko va hola hikuva va kha va defenda xigevenga va boheka ku xi defenda hi tindlela hinkwato va kota ku hetelela va kote ku hola hi laha swin'wana swi nga fika swi onhaka kona kwalani because xigevenga okay va n'wi kume kahle munhu loyi wona va n'wi kume na swibamu endzeni ka yindlu ende ku kumeke na tinhundzu to yiva hina na va ya yisiwa a khoto mi fika mi vulavula mi tengisiwa mi khe mi vutisa swivutiso swin'wanyana ku a ku ri nkarhi muni mi swi tivise ku yini mara swibamu swi kumekini na swo yiviwa swi kumekini na munhu i kumekini ma sisa ku ri na system ya hina or na wena a wu tshamisekangi mo ni yi veka swa website loko na ta nyika van'wana nkarhi a South Africa nawu wu tirha ka swisiwana aka vanhu lava nga na mali nawu a wu tirhi hi ku hetisela Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi minjhani botpet na vayingiseli ya mi le ku mitweni mi le ku vulavuleni na kulukumba loyi presidente u na ti-powers ta ku fayara na ku hayara ti-minister so I wish loko a ni ri koho kwala na n'we a ni ta ni n'wi vutisi ku loko minister o vabya ke like mi kuma ku i ta lava a very long period like 2 months so president u fanele a n'wi fayara na or u ta n'wi nyika leave ya ku a famba a ya endliwa maybe ti-operation na a ni ta ni vutisi bishop va lavaka Malamulele va lavaka hi ta ku vulavula so i timhaka teto so na ta vula ku presidente kwalaha xikarhi ku fayara na ku dismissa there are options laya a yo vula ntsena swa ku president u na ti-powers ta ku fayara na ku dismissa ntsena mara ti tsariwanga Nhlekani Khalanga na muhumelerisi Ncindani Khalanga tikhoto ta hina la tikweni kahle ka ti telele hi tipolitiki kahle vandla ra MK ro zondiwa na yena nkulukumba loyi a ri rhangelaku nkulukumba Zuma vo zondiwa amboni tikhoto yin'wana na yin'wana hi vona hi bakanyeliwa tlhelo i vandla hi bakanyeliwa tlhelo mi vheta mi swi vona ku laha Khalanga ku na tipolitiki exikarhi hi leswi ku tirhisiwaka xiswona la Afrika-Dzonga se hina van'wana se hi toloverini inkomu Khalanga se ko zondiwa se munhu ka zonderiwa yini i va ka zonderiwa yini ai sweswo mingisera Munghana Lonene FM na kona ku Africa wa vulavula eka ku haxela wona 2 kusuka le studio ile studio 2 ile Apolokwane hina tani sweswi ni nga vula ho va ku dlambeni naswona u tivi okay now I u tivi kambe mhaka leyi. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. So mingisera Munghana Lonene FM 12 ntsena ku pela hileswaku mbulavulo lowu ne u vete u cinca Afrika-Dzonga hileswaku swa ala ku hela mane ai se na hi dambile swi enerile mani lava nga na ntokoto va nga na practice number va swi tivaka swilo leswi
ku swi fambisa ku yini ntivo nawu advocate Ntsako Baloyi bula na vona nhlekani lowu hi twa ku va ri yini vo hi timhaka leti ti nga ri ku endlekeni xiboho xi tekiwini van'wana va president na MKP khale ka president Zuma na MKP vo zondiwa van'wana va ku loko mi ndla murhi mi nga ondli wu bawa ngopfu hi ku siku mu ya ku kutaniwa n'wina mi nge wu koti swi tele swona hi swihi ayi amukeleni advocate nhlekani Nhlekani Godcat xewetini va ku va yingisela khoto ya vumbiwa tolo yi teke xiboho xi ri ya hi teke xiboho Godcat xa ku ri vandla ra MK ri na lunghelo kumbe mfanelo kumbe leswi vuriwaka exclusive jurisdiction number 1 or direct access ku va ya le ka constitutional court ene Godcat ni ka tsundzuka loko hi vulavula last time loko mina n'wi hi vulavula swi nga ku ri Monday 21 July ni kombiseni ku ri ku va MK tsutsumele court leyi a swi vuli ku ri swi hetisekini ya ha fane yi hlamusela court liya kumbe constitutional court ku ri hikokwalaho ka yini yi tsutsumele ka court yi ri court yo hetisela tiva mi ta swi tsundzuka loko ni swi hlamusela hi ndlela yaleko ya fane yi hlamusela ku why yi ka yona number 1 2 yi fane yi hlamusela na agency loko hi vulavula last time so sweswo swi kotala swi va swilo swo sungula leswi vandla ro fana MK kumbe vandla rin'wana na rin'wana loko ri ya ka court yo hetisela ku nga apex court kumbe constitutional court yi fane va yi tiyimisela ku yi fane yi hlamusela mhaka yo twala yo hetiseka ya ku ri loko yi siya ti-court tin'wana to fana ti-high court ta South Africa yi ya ka court yo hetisela hikwalaho ka yini se constitutional court kahle sweswi yi bakanyele tlhelo yi te vandla ra MK a ri fanele nga tsutsumelanga yona a ri fanele sungule kahle ka ti-high court leti swivangelo va ta nyika siku rin'wana mara swi clear ku swivangelo a swi fanelanga leswaku MK tsutsumela ka constitutional court a yi fanele yi teke mhaka leyi yi yisa high court loko yi lava ku twiwa kambe xivutiso i ku ya high court yi endla yini loko ku ve xivutiso lexi xi va lava ku nhlamulo ka xona i xa vumbiwa ni ta tsundzuka Godcat ku hi vumbiwa ra hina ra Afrika-Dzonga kwalaho ka section 167 168 loko ni nga hoxisi constitutional court yi dila hi 167 leyi kombisaka ku ri ku na mfanelo ya ku tsutsumeriwa ka yona mara ntsundzuka ku na ti-section letin'wani I think i 169 ya constitution Godcat ya vula ku ri high court South Africa be Polokwane high court kumbe Pretoria kumbe Johannesburg Kimberley hinkwato leti nga kona loko timhaka kumbe nandzu wu khumba timhaka ta constitution va na mfanelo ya ku twa any constitutional matters ti-high court teto hayi ku ri a ti pfumeleriwi leswi xi nga hambana i ku ku na leswi vuriwaka hi xilungu until xichangani swi vuriwa exclusive jurisdiction loko for example 167 ya kombisa kahle ku ri i nga ta ka mina loko ri ku maybe ku na bill yo ka yi nga tshamisekangi a palamende yi lava ku yi lunghisiwa sweswi vuriwa swi forma part ya exclusive jurisdiction swi nga ka 167 ku ri yes loko ri ku kambelana na sweswo i nga ta ka constitutional court i nga yi ka high court loko ri ku na dispute between the president na cabinet ya yena bana ka mina i nga yi high court mara loko ri ku hi leswin'wana swo fana na section 91 subsection 3C swo lava ku interpretation ya dismissal administration va pfumeriwa i nga ya ka high court i nga tsutsumeli ka mina se ku na ku hambana so ti-high court hinkwato pfumeriwa ku yingisela ti-constitutional matters kodwa la mi ta tsundzuka kun'wana mhaka yi hela automatically yisiwa constitutional court ku va yi finalize kumbe yi confirm lebo ahluri lebyi nga endliwa hi high court yo karhi se sweswo ni lava ku kombisa ku ri ti-high court i khale ti ka ti yingisela ti-constitutional matters ko tala swo fana loko swi khumba nawu kumbe bill a swi vi final until swi yisiwa ka constitutional court ku confirma ntsena mara yi kha yi twiwe ka high court kambe ku le ku hina vo ka hi nga tivi milawu hi tala ku tshwaha hi ku
ku tshame ku va na milandzu yin'wana yi nga ya thwi un'wana wa ha ku tshaha leyi nga ndliwa hi khale ka Chief Justice Zondo loko va ha ri ka commission loko va ku hi president khale ka president va tsan'we timhaka ta commission ivi va yisiwa manandzu walowo yisiwa thwi kumbe direct access ya ka constitutional court un'wana wa ha ku tshaha nkarhi luwa loko ni nga hoxisi economic freedom fighters loko va lava ku twisisa hi timhaka ta swibumabumelo swa musirheleli wa vaaki va ya thwi ka khoto ya vumbiwa swi fika swi hambana kwini na lowu wa tolo sweswi ni hlamuselaka Dotpete ka ku i fika i hlamuselisa ku yini mhaka ya wena ku ri why i te la ene xin'wana lexi ni nga xi kombisaka fana na case la ni vulaka EFF na yele ya Kulukumba Zondo Lungulumba Mpofu aka a lwa mhaka yena la aka a ti khota ku na ti-issue ta ti-necessity and so on ku ri se ku na swikhedzakhedzani leswi taka na ku loko i hlamusela ku why i teka khoto leyiwani hikokwalaho ka yini swi fika swi amukeriwa kumbe swi pasa so yes tive kona mara lexi ni nga mi kombisaka xona kumbe ni nga kombisaka Afrika-Dzonga i ku ti-case letimbirhi ti ve ti tisa tidyondzo yikulu ta ku constitutional court leswo fana sweswi ya hatla yi pfumela ku ri nandzu wu twiwa la kumbe se ku ndliwa xihoxo xa ku hayi loko twiwe Zondo ku twiwe EFF na hina hi tweni a rivala ku ri milandzu leyi ya hambanini na ntikelo wa yona so constitutional court na yi dyondzini va teki case yin'wana na yin'wana tani ku vanhu va swi languta hi tlhelo ra ku hayi maku i Zondo maku i Zulu hi va hi kha hi dyondza tanihileswi swi tiva ku ri democracy ya hina ya ha ri n'wana mafambiselo ya swilo swo tala hi dyondza kwala hi ri ku fambeni so ingaku hi nga cinca mavonelo hi swi languta hi tlhelo rero ra ku ri mani wa vengiwa mani a nga vengiwi hi languta ku ri okay phela sweswi loko constitutional court a yi yingisela MK swi vula yini ka Mindzuku hi mhaka yini hi yingisele Zondo hi yingisele EFF swi vula yini namuntlha so ko tala loko ku ndliwa swihoxo swo karhi ku va kha ku lunghisiwa ku va kha ku dyondziwa mara again ti-case leti ta hambana ku ya mitekelo ya tona a swi vuli ku ri Mindzuku loko Dotpete president bombe ta hambana ma tsume constitutional court kumbe ta ni nge heti president ka magistrate court se swi hambana hi ndlela yaleyo kambe lexi hluphaku i ku a swi pfuli vangwa leri van'wana va nge ri koho ra ku se onge timhaka ta swa vululami na vuchuchisi ti tlhakisiwile ti voyamela tlhelo ro karhi president Zuma va zondiwa loko ku ve swihoxo leswi swi nga ndleka malembe ya lamo swi lulamisiwa hi la ka MKP Dotpete a ni ri na wixa ku ni nga misunderstandiwi hi ndlela yaleyo a ni la ku kombisa a ni amukeli ku ri ku ndliwe xihoxo tanihi constitutional court yi nge amukeli mara lexi xi nga kona ku ve na dyondzo so sweswiwani a no la ku kombisa no lulamisa ku ri swin'wana a hi swi hambiloko hi believe kumbe hi tshemba swin'wana kumbe swi hoxekile a hi byele miehleketweni hi dyondzile but constitutional court na ntshana a hi pfumeli ndle xihoxo mhaka ku ri ku bumabumeriwini ku ri why Zondo a yile ene a swi twala nkarhi walowo mi swi vona ku ri a ku ri president Zuma hi nga yisa president Zuma aka magistrate court na loko ya n'wi yisa ka magistrate court i ta ya na xindzhuti xa yena xi le kwini se swi na ti-hierarchy swilo leswiwani leswona ku ri swi fambelana na swibumabumelo a hi yeni constitutional court mara hi va hi khomi swibumabumelo swo twala ku ri constitutional court na yi swi teka hi leswi Nkulukumba Zondo va nga swi endla mara sweswi ku yisiwa president na president phela a ni tivi loko ri kumbexana swi nga ri swona a ku nga yisiwangi president le constitutional court hi khale ka president hi khale ka kumbe hi MKP a ku nga yisiwangi president a ku nga yisiwangi president per se a ku yisiwe interpretation kumbe nhlamuselo ya constitution mayelana na swiboho leswi nga teka hi president leswi ni kombisa ku ri loko va lowu tsutsumela a high court ya Pitori kumbe high court ya Johannesburg a hi timhaka ta ku ri president Ramaphosa va fane va i timhaka ta ku ri swiboho leswi va nga swi endla va nawu hi ndlela ya right na ene loko hi languta sweswo i ku
high court ya pfumeleriwa ku tlhantlhamula ku ri nhlamuselo ya constitution ka swiboho leswi president na nga swi endla hi swihi. Loko ni kombisa hi ti-section letiya ta 167 ya vula ku ri loko ku ri ku na ku lwa ku kandlemetana aka cabinet president a steke mbelekulweni na kulukumba Paul Mashatile hi tlhelo ra matirhelo. Swo fana na sweswo mabyelo straight mi nga swi yisi kwini ka high court a swi yi kwini ka constitutional court. Se a swi vuli ku pfaleke mbovo wa ku ya constitutional court mara timhaka ta ku swibumabumelo swi ringanerini na ku constitutional court yi va yona yo sungula no hetisela ku twa mhaka. 167 ya hlamusela ku hi swihi leswi fane swi ya le. Se kulumba dole mpofu na MK but a fane wa swi hlele kahle ku ri okay loko stetani vulavula hi president na minister Senzo Xunu na timhaka ta dismissal suspension na acting. Se question ku sweswo high court yi nge swi yingiseli na i xivutiso lexi xo sungula xi MK a yi fane xi langutisiwa. That's ni kombisa yini loko president volwa na deputy Paul Mashatile then kuna mhaka kuna problem. Swi vula ku amatshan'wini ya ku hi languta ku swimunhuhatwa leswi swi nga ri ku susumeteni timhaka leti ti ya hala na hala a hi languteni ku timhaka ti ri yini naswona loko timhaka leti ti te tani swi vula ku ti nga hlamuriwa laha kumbe ti nga ololoxiwa leyi. Yes that's what ni kombisa ku na 167 169 ya constitution ya hina ya hlamusela ku leti mhaka leti ti ta ka mina leti a ti ka la a nga hansi ka mina. Mara swi jahi mtivona swi jahi vonani se professor va ze va thoriwa phela sweswi loko va nga sweswi professor va nga le ku tirheni namuntlha sweswi herile ani va nghenisiwi ka cabinet sweswi va pfumeleriwa ku va nga va acting police minister aswo. Iseswo kahle ngopfu phete so mara lexi ni nga xi kombisa ku swi jahini swi jaha phete ku mhlamula ka sweswo swo sungula ni minister kwala ku jaha na kwala high court ka jahiwa hi mhaka ku jaha ntsena a hi tsutsumeli constitutional court hi sungula ka high court ku ri ku jaha ntsena ya a nga ku mikisa kwala so sweswi mi nge prof va sungula namuntlha leswi president a kombise swona va fanele va sungula namuntlha so timhaka ti tele kwalani ka ku loko prof Kachele va sungula namuntlha vana va vekiwa as a minister kumbe va va acting hi lexi a ku ri lexi a xi va xi tlhantlhiwa loko tsutsumeriwa a court. And la president va nga hlamula ku yini va ku hey n'wina va MK mi jahini mhaka mina a ni se announce a ni se va nga lunghisa tanihi sweswi va nga swi vona va nga ri ku lunghiseni a wa ya court. timhaka ta nawu va i xikwembu xi ni pfunini ni nga zangi ni ta twisisa n'wina loko swa ha vuriwa phela a swi twala swi kha swi ku ya hi mina a swi twala swi khomana ku ya mani munhu a nge tile handle a ta va acting minister ene ntiyisi kambe acting minister endzhaku ka loko yini endzhaku ka loko acting judge president va n'wi hlambanyini se va n'wi hlambanyisini i acting minister se swi vula ku maphepha ya le maphoriseni na le ka cabinet ya president a ya nga se cinca ku kondla acting judge president va hlambanyisa namuntlha se hi kuma nga ta cinca maku Prof Kachale is the acting minister of police. Yes problem yi kwalano ene xin'wana xi nga tirhisiwa loko ma ha ri kusuleni nawu section 101 ya constitution ya hina yi ri decision yin'wana na yin'wana ya president yi fanele yi va in writing. Se announcement ya ku va president va announce ivi swi nga vi in writing swi va swi nga se hetiseka ene hi swin'wana swi nga nghenisiwa loko va tsutsumele court loko right ene MK ya nhlamarisa because the decision ta mina in terms of section 101 of the constitution had be in writing. Se sweswi ni vulaka mo swo tala swi cincacinca le ka police so on se yandla yini court hiyo problem kwalani kumbe hi laha timhaka ti fika ti jema kona. Kasi loko mi nghena tlasini ya lomu kha mi dyondza nawu ma hambanisiwa ku n'we van'wana mi ta mi ya ku dyondziya n'we van'wana mi ta ku dyondziya kumbe swo hi tlherisela kwalaha mi nga sungula mi ku swi na ti-technicalities. But nawu a wu fana rule a wu straight
tamkombisa na ku a yi tsakisa case leya loko yi ngheni entolweni loko va kha va fananisa Kulumba Limpofu va n'wi vutisa ku ri na ku twa loko i ku president i appointe Prof Cachalia as the acting chief police mara le hansi le president va vule ku va n'wi appointa as a minister ku ya hi section liya loko va yi hlaya se loko ni languta sweswi ni swi vona ku ri ku na mbovo hembela lawa le henhla le president letini decide ku n'wi appointa as acting minister mara loko se va khota section liya va yi khotaka va ri ta n'wi appointa because na mfanelo ya ku appointa other 2 ministers from outside se va vutisa ku Kulumba Limpofu ku ri i ri yi se swi twala ku ri president va va siye mbovo lawani ni swo ku na vona va nga swi langutelanga mara swi va pfunile so na wa tsakisa no ni mtshila advocate nkesiri swinene nkarhi wa ku yile koti ya ku heketa eko advocate Ntsako Terence Baloyi lava kha bula na vona kusuka ka Baloyi Ntsako Athens ai kha bula ila ngutika timhaka leti mutwi ku na uri awu jai mi nga jai tekani nkarhi wa n'wina tekani nkarhi wa n'wina vitikaka hileswo swi vula ku leswi ya president va nga swinda a ko va mhaka ya ku tivisa tiko a va ta vete ni ta lava munhu a va acting police minister hi nkarhi wa kona ani a va ta va vule sweswo va timiyelela a na swi ta va swi tirhini hikuva a ni loyi a nge le ku tirheni kona Holobye Gwede Mantashe hambileswi i nga rhani va vonangi ka nchumu xa maphorisa loko va ri ku acteni a va eka swihi swa maphorisa loko va ri ku acteni Holobye Gwede Mantashe ma yi va mhaka ko a va ta va ndlise sweswi va miyela ivi se ku nghenisiwa Prof Cachalia va nghenisa ivi se hi sungula ku sungula ku loyi a nga ta pfala Holobye Senzo Mqunu hilo are swi vula ku va MKP kumbexana va nga ya khoto va tlhelela va fika se va ku leswa livi ke a hi swi languteni ku ta apheliwa ku ndliwa hinkwaswo ku za ku ya commission yi heta ku na tin'hweti ta ntsevu mphela ai tshemba hi anamisini miehleketo MEC Bioscope Makam va yime ku lunga ku bula na mina kambe ndzhaka leswi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela loko minkarhi yo tala loko ni kha ni kula na pfa ni swi navela ku ni fanele va siku rin'wana ni va MEC va vona va ku MEC khalanga Phet Mathebula ya na swi navela mara hi mpfhuka ni sungula ku vona ku va kusuhi na ku ni kota ku tiva ku un'wana MEC kwihi na swi naveli MEC va tshama va ri halala namuhla va laha mindzuku va are timana amukela MEC Bioscope Makam ni bula na vona nhlekani lowuwani ve ku na nkulukumba n'wange hi wa ka Mathebula a khana ku hi onhela xivongo MEC nhlekani nhlekani khalanga nhlekani ka vayingiseri va Afrika va vulavula na swi tiva khalanga ku khale mi lava ni khi ni swi lava na mina na misa na ku vulavula ka radio hi mhaka ku va busy ku tlula na mpimo ai na swi vona mani ku yiwa hala ku ayayaya ni tshama na mareya ma lavi leya 7 administration ehansi ka mana na Dr. Phuphi Ramathuba na office a wa yi tivi so i tshame swi ri ku tirheni ta vuya kwala ko tirha la ku na nkulukumba un'wana ndzawulo yi nge i ri ye chief director eMathebula ni pfuneni ku endleka yini la khale nge ni hlamusela ku ni ke ni pfula na case nexe a police station ya le Giyani ni nga ha tsundzuki ti-case number ta kona ku ri na vana va jikajika kwalano va kha va va na tindhuna va va hlamusela ku ta kota ku hatla va hola va tisi mavito vona MEC vona va veka vito ra mina va ku vo khomi mukhuhlwana ni wa vona khalanga ra merito a ri fana ra munhu se a ku yo khomanya ni mukhuhlwani ku ri ta kota ku ka swi nga twani so sweswi hi kuma ku va le ku jikajikeni ene lexi ni vavaka ku khalanga i kuma ku va ya ka tindhuna kumbe tihosi teti i kuma ku tiva ririmi ku swi ta va olovela va ze va tirhisana swilo swo biha ku wa vona vanhu lavawani hi ku le ofisini ku tshame munhu wa mVenda kumbe ku tshame Mpedi swi nge fambi swi swa wena kambe ku ri mhaka ya ndlala ntsena leswo
a ni la ku kombela ka vaakatiko ku kumbe tindhuna hinkwato kumbe na lava la ku vekiwaka tindhuna a va tivi process ku a ku na munhu na wun'we a nga na matimba ya ku a nga endla ku munhu un'wana a vekiwa handle ka ku signature ya ku tindhuna kumbe i hosi kumbe yi le mandleni ma munhu wun'we a swi fani na ku sayina memorandum yi le mandleni ya munhu wun'we ku nga premier wa xifundza so hi tsarile ka statement xexo hi kombisa vanhu lava nga ka ti-district offices loko swi nga sukangi laya swi nge pfuki swi fikela hambi makamo swi lava kumbe a nga swi lavi swi nge humeleli na yo memorandum ku yi kota ku ntavheni ya ka premier street a swi koteki ku ya hi matshamelo ya hina swi nge yi ka premier swi nga hindlangi le ka mina so vanhu va nga dyeriwi mali timhaka ta vona loko ti fanele ti attendiwa a va landzeleli channel na swi tiva ku na ndlala South Africa ku na ku kala ka mintirho na swi tiva ku vanhu va crime yi le henhla munhu o tshama hleketini ku ta fana ndla yini kambe vanhu va ka hina a ni kombela ku va swi twa ku kun'wana swi nga humelela mara va nga dyeriwi mali la ka ku veka tihosi because a swi le mandleni ma munhu wo karhi a ku na chief director la nga endlaki nchumu kuve loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika la MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalana a swo va ku hlweleni Khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka Khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kuma ku sayiniwini a sayinisa na vanhu emutini swi famba mara swi hindze hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara MEC vitrero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha ha risa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo se na vona va swi kota ku ta hi pepejela kwalomu tihofisini kambe matirhelo ma hina ma fika lama swi tikova hi ze hi swi kuma ku laha hi lo pepejeriwa la a hi fanele hi nga endlisangi swona hi boheka ku teka swiboho munhu a ya kaya swi va swi herisa yena hi ku xitatimende xa n'we xi kombisa tihofisi to hinkwato leti nga ka swifundzatsongo leti ti tirhanaka na timhaka ta swa vuhosi swi nga va swi vula ku loko munhu a ri na ku kanakana i landzelela tinomboro tetiya kumbe a ya ka hofisi ya n'we ka swifundzatsongo ku ya hi laha mi nga swi xaxametaka kona hi swona leswi hi lavaka ku ringeta ku kombisa swona ku na vona na vanhu valava hi va endlele ku va na ti-cellphone leti ti nga ri ku ta vo va ri voxe ya le ku fana na mina Khalanga yi nga ya mfumo ku a ku vulavuriwi na vona na loko vo twe ingaku ku tin'wana ku la ku cheka ku leswi mi ni byeriwaka swona haleni ni kombela ku cheka na wena a na vanhu va ka hina na vona va lava swilo swa le ka ti-back door swa ku ta hi le ndzhaku va ta tingaku loko vo ya ofisini va ta ti onhela se hi ku loyi i va tshembisile ene vanhu lava va tiva va hlaya mihleketo ya vona va swi ta leswi mi nga swi vula kumbe mhaka ya yena yi hlwerile mara loko mhaka ya munhu wo karhi yi hlwela a thuli ofisi yin'we kumbe timbirhi a ya ka ya le henhlanyana ku vona ku mhaka leyi ya mina a yi fambi yi fike la a suka hi ndla chief director hi ku loyi chief director a ku voni ya ka HOD ivi a fika komba ku hi leyi mhaka ya kona mara vanhu va lava hi nga va tsala tinambara ta vona ni na ku tshemba Khalanga ku va ta ringeta ku tirha hi ku yimisela a hi khale va ha ku thoriwa sweswi ni nga kwala ka ndzawulo ka swiyimo sweswi mi nga swi vona swi ri koho kwalaho va le ku ringeteni na mina le ku swi voneni ku swin'wana swantswa tindhuna ti le ku sunguleni ku ti thoriwa leti a swi hlwela swilo swa vona hi ta fika ka xiteji xa ku Khalanga ni ku byela siku rin'wana ni ku se amopani ku yo sala tinharhu kumbe timbirhi tindhuna ta le ka hosimana to ka ti nga se thola hi le ku yi tirheni mhaka leyi yi ta va hi olovela ngopfungopfu
loko ku nga ri na ku lwisana emitini. ku na liya hi nga tshama hi nga kumani MEC a ni tivi mi le ka xiyimo yi fika kwihi vulavisisi bya yona ku kota ku pfuna vavosi bya ka Mangulwana? Kalanga ni nga teka nkarhi lowu ni vulavurisa mara a ni ve na ku tsakela ku ta rhanga ni ya va vona va ka Mangulwana, mara u nge ni tekanyana nkarhi lowu swintsongo ni tlhantlhanyana hambiloko a ni nga ri ka xiyimo xexo, mara hi ku mi hi vutsini vanhu va nga ku a yi tsutsuma hi ku a yi tivi nchumu ku ri ha tiva. Loko ku yiwe ka commission ka hi vanhu va koxa vukosi bya vona ka community authority liya, mina n'we a hi tiva i tiyani community authority, a yi ri na ti-independent headmen to fika 5. Nkanyani a wela kona, Mangulwana a wela kona, va Mdona va wela kona, van'wana va nga kokwalaya. Ka lava 5 i vambirhi lava nga fika va nyikiwa status xa ku va nga va tihosi, i Mangulwana na Nkanyani. Mara vanhu lava tshamelaka kona i mapurasi manharhu, ni nga ni nga matsundzuki sweswi ku ni le movheni ku hala ni suka xilungwini. Se hi ta fanele hi rhanga hi tiva kahle ku Nkanyani kahle kahle ndzilekano wa yena wu tshame so, wa Mangulwana wu tshame so. Lavaya vanharhu vo ka va nga kumangi status xa vona va ya kwihi? So loko ku vekiwa na ku hoxa va ka Nkanyani hi nkarhi a ni fanele nga va hoxi, loko va ka Nkanyani ku endliwa swilo swa vona mhaka leyi a yi basisiwangi kahle. Se hi vona ku hi nge continue yi nga basisiwangi kahle. Ku na swin'wana va ngo i the establishment of community authority, ku nyikiwe nawu. Se mina ni tsalele premium ku ni kombela ku aya ka minister a kombela ku hina a Limpopo hi na 16 wa toho ti-community authority hi rhanga hi ti-establisha kumbe ku ti hangalasa hi ta kota ku tirha na vanhu lavawa. Loko u langusa le Duvula na Mahundzu swi yelana sweswo na tin'wana ti-community authority a to va ka former Gazankulu ntsena na hala ka Sekhukhune kun'wana ti kona na le Waterberg ti-16 la ka province ya hina. Se ti katsa muganga leyi. Se hi le ku lunghiseni kahle ku hi ta va nyika leswi va nga kuma swona va ka Mangulwana. Ku ngo va ku himpela va ze va ya khoto ku va hi sindzisa hi ri mfumo, leswi ni nga swi alaniku na swona hi teke nkarhi ene va lava ku inana ene van'wana va le ku tsemeni ka switandi kwalomu va tshamaka kona, kambe mhaka leyi yi ta va yi lava ku hi va hi rhange hi basisa kahle ku mindilekano hi yihi ku hi nga tisi nyimpi xikan'we ka tihosi leti nga vandzakana kwala ndhawini yaliya. Se swi vula i ntirho wo teka nkarhi wo tani kwihi MEC? Sweswi ni nga vula ku endzhaku ka loko va ka Mangulwana va ye khoto va hi sindzisaku hi le ku yi tekeni hi matimba swinene ku vona ku a yi lunghisa kahle kahle. Khalanga i nge ni kombisa ku hi nge heti 2 weeks ni nga tangi ni ta tlhela ni pfumela ku na vanhu a va foni va lava va twa ku vava kumbe swin'wana ni swi basisa ni khome na kahle na ku i yihi. Mara matsundzuka ku mhaka ya vuhosi ni tsakelaka ngopfungopfu loko yi nga ri ya development hi vulavula na va ndyangu ku va kota ku twisisana, i nga vulavuli timhaka ta vuhosi bya vona ka public na loko ri ku a va ngo to tsakela swona sweswo, na loko iya i rhanga i vulavule na vona. Entiyitsi ngopfu sweswo hi yima na swo minkarhi yo tala hi suseni ka timhaka ta ku jekajekisana hi swilo swa tihosi na vuhosi. Timhaka ta vuhosi vanhu van'we ta swi tsakisa hi ku kumbe swi hlangana vito ra munhu wo karhi va twinga ku vito leri ri na timhaka letiwa, kasi ko va ntirho lowu hi nga hlangana wona. Mara vanhu ka vo hi pfumelela nkarhi wun'wani hi tirha na mindyangu leyiwa, swin'wana swa leswi swi hlupha ku Khalanga hi ta swi kota ku swi humesa. MEC khensile swinene, hlayisekani, ku dya ku engeta. Inkomo MEC Bascop Makamu lava hi bula na vona kusuka ka ndzawulo liya ya timhaka ta matshamele ya vanhu a Limpopo. Ngopfungopfu leswiwana swi tisa hi mhaka ku veni ku ri na muyingiseri a ngete i kombela ku lava ku ta tiva i teri mbulavuleri wa ndyangu wa vuhosi bya ka Mangulwana. A ku na ku tiva ku kahle kahle hi ni ndava swi ka swi hlwela. Sibona
ebong if se se mbatho ya misiba vulavule hi twi hi se siya un'wana u mingisela nga vuya vulavula na swona swa ku kombisa timhaka ta ku vanhu lavona a va tshama mapurasini ya na se mara tihosi hi tetiya se swi ta endlisa ku yini mindzilekano yi ta endlisa ku yini ku ndlela ku vanga ku laha hi le ka nkanyana ku ri ku ya ku fanele ku ri ka mangulwana laha hi le ka mangulwana ku ri ka ku fanele ku va ka nkanyana sweswo swa ku tani ya timhaka ta vuhosi na ai i ra vutlhari bengisi me hi sale timinete ta 13 ku va hi fika 10 nongonoko lowu se hi nge fambi hi nga twangi ku i angula i ku yini hayi ni ta mi kombelela ka muhumelerisi a nga twanana na swona leswi mara na ku mi kombelela ku hayi tete mi nga na tona hi byeleni a nga swi rhandzi a nga swi rhandzi a nga swi rhandzi i tirhisa rito rin'wana hi nge ri vuli mara a nga swi rhandzi i rhandza ku sweswi swa ku hi famba hi ntila wa ku sweswi hi le ku vulavuleni hi leswi se a hi vulavuleni sweswi mina ni ta kombela a swa vuhosi swi tshikeni na mi nga swi nghenisi moyeni mani swa vuhosi a swi tshami kwe tihosini na tindhuna a hi swi swa n'wina vaaki swa ndyangu kambe swi ri tano i nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomanda ni nga tsaka ngopfu ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka kambe twana laha u kayela leswi eka Munghana Lonene FM. So it's time to open a new chapter, and we are here to say to our listeners that for the very first time in the history of the Xitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality eka hina hi twa hi kateke ngopfu sweswi tindlela hinkwato hi movha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku se ku na ti-exma 2021 22 a Bushbuckridge Local Municipality a Tshilamahashi Stadium. #60 matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makombandlela. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. hi le ka Munghana Lonene FM komandele ku haxela wona thi nteri namuntlha hayi a ni tiphini kahle ku ni haxa hi na swo haxa lomu ko tani hi ravuntlhanu hi swi tolovelanga na hi tolovela ravuntlhanu va kha va ya namuntlha futhi ku nga hela na n'hweti va kha va ya hi hala ku tshame Sunduza mativana kambe a hi amukeleni lo mingisi ri hlekani ehlekani botete na vayingiseri va Afrika va vulavula mpfukeni hi pfukile njhani mawani hi pfukile swinene no a khensa swinene mani a ni tivi ku leswi ngo mi nga nghelela swo hi swi kambe a ni lava ku vutisa ku patu leriya ni nga vona ka ku burhiwa ri herile hayi a ri se hela I'm sure hi voma Tuesday va ta va hete ku pfula leswin'wana swi ta landzela kambe hi teke xiboho as a hlanganani road forum ku mo hi mitsonanyana swona ku hi nga ta cheleliwa misava loko se swi tshamisekile swilo hinkwaswo hi ta mikomba swi kota ku hangalaka sweswi hi teke swiboho ku hi pfuwa hi badameli nyana so ni tela ku ta vulavula hi leya ni twi miyingiseri a ku loko va pfa va nge va boju lava hi byela why va tsutsumela khoto lavaya va phatile hambi ya vona hamba ku ri ya vona swi endlisa ku yini la ku vulavula hi outcome ya constitutional court ku va ku rahiwe application leyi a yisiwe direct hi president Zuma na phati ya yena ni va twini mutivi wa nawu kambe va swi vulavule tanihi mutivi wa nawu ende vele ka tiba va fane va vulavula hayi ku va ti onhela career ya vona se mina la ku vulavula tanihi muhleri lo a tiyimela ku hi yexe leswi swi nga humelela a khoto liya
va confirma leswi swi nga vuliwa hi General Mkhwanazi ku judiciary na yona yi fana na sweswi swin'wana nga swi mexina ku swi onhakini swi la ku lunghisiwa hikuva leswi a swi yeriwa hi lava va applyini applicant swi le ka constitution matimba ya ku thola na matimba ya ku hlongola me le ka constitution ende leswi swi nga vulavuriwa hi president va niki na date ya namuntlha emundzuku ti 1 ta August namuntlha ya namuntlha so loko mi langutisa swilo sweswo a va nga ta suka va ya a khoto loko ku va na lawyer leri tivaka nawu kahle se u va advise kahle dali ku a va yi constitutional court directly hi mhaka ya ku loko ku ti 1 se ku to ku ri na ti minister timbirhi ende ti ya hola mali ya ku ringana ti va na mathikithi ya swihahampfhuka na maphorisa ya ku ringana se ku to ku ri ku vavisekeni ka mali ya mina na n'wina se khoto hi yona yo ka yi nga tirhisangi kahle a yi fanele yi vi impartial yi va impartial njhani na ku na swin'wana va swi vitana ku hlaka swona president or high president precedent hileswaku ku na case yi nga tshama yi tengiwa ivi yi endlisiwa xisweswo na se ku na timbirhi ti nga ya ka constitutional court u ti khotini lawyer ra vona kambe a va swi tekela nhlokweni ende na merit ya case yi vulavuriwini yi yingiserini laya mara va fikile loko se va teka xiboho va nga vulavuli hikuva a va right kumbe va wrong va vulavula ntsena hi jurisdiction hi point in limit so mi kota ku vona ku tikhoto ta hina ta cinca laha mi fanelaka mi kora kolo mi fanele mi kora leswi swa va nga endla murhi wo bava ni nga tshama ni swi vulaka ka nongonoko wa n'wina botseta ya ku loko va teka president Zuma va n'wi yisa a khoto ya constitution directly ku ve liya ya ku interpreta milawu a ya ku tengisa ku u ti vonandi kumbe u ti vonandi hi ta va na problem in future se hi leyi problem yi vangiwi hi lavaya a va swi endleni se a ni ta ku nga khanyaniwi loko mara problem yi kwihi sweswi loko hi ku twana a hi nge president okay a swi vangi kona a hi nge president hi siku leriya va nga tivisa swa ku holobye Senzo Mchunu va ta ya ka leave yo hlawuleka kumbe va ta yisiwa ka leave yo hlawuleka hi nkarhi wolowo ba ivi va ku holobye Gwede Mantashe va ta va holobye wo khomela va miyela a va ta va hoxe kwihi loko se a vo yo sungula leswi ni lavaka ku swi endla ku hi hi ya tshama le gilikomiwa ka hina hi va tiya na vona hi ku masikwana lama ni le ka phati leyi va nga murhangeri ni va advise ni va advise ku hi mhaka ku ma pfumeleliwa hi nawu ku mi teka munhu wun'we la nga le ka cabinet ya n'wina a act sweswi a mi fane mi vulavula mo ku Gwede u ya va 18 so va tshama va yimela loyi a heta ntirho wa yena Khachalia loko a hetini ntirho wa yena va n'wi appointa a va cabinet member loko se a va cabinet member ivi se va n'wi appointa a va acting a ku to ku ri hava loyi a ta va yisa court hi leswi nawu va pfumelelaka swona mara sweswi ku va va vulavulini na leswi a va fanele yo swi hleketa kambe va nga swi humesi nomo hi leswi nga endla ku se swi vula ku va yiseriwa khoto hi leswi va yisiwa khoto hi leswi va nga swi vulavula ku nga ri leswi va nga swi kunguhata hi ku a ni ti-dates a ti kha ti vulavula laya mawani a ti vula phela ti-date laya va lo mi tivisa ku kwala mi nga kona mi vhe mi swi tiva ku acting police minister ku ta va ku ri loyi ku ti-process leti ti laveka ku hi ta tindla mara acting ku ta va loyi swi va yi vitana irrational loko mi kuma ku mi lava ku thola munhu loyi a ha ri ka matric a nge se pasaka mi ku ni lava ku n'wi thola luya loko se a ri na matric nkarhi lowuya va nga hi tivisa hi wona Khachalia a nge se qualifya ku a ri ku tirheni kun'wana a nga tlhe a ta va minister mara leswi ku va kha tirha kun'wana swi nga n'wi siveli ku nikisana ku qualify na ku qualify xikombiso xexo xi nge fani hi ku a ni ma vona ka matric mi ya tirhisa yona matric liya le lawani ka acting ka minister a mi ya tirhisa ku a ri professor vet se la qualification ya yena a fanele a va a ri
cabinet member ya president Ramaphosa se loko va n'wi tivisa ku thoriwa ka yena a nge se va cabinet member so swi endla ku swi violata mara a va ku I will so I will yaleyo hi yo leyi nga endla ku va ku ri na unnecessary argument na ku waste nkarhi so va fanele va swi tiva ku loko ri leswo ho hleketa ka ha ri tiplan ku na leswi va ngo i timing a va fanele advisor ya vo va byerini ku okay leswi plan ya hina mvuli na plan mi fanele mi mita loko se mi cakunyeni mi nga miti mi nge se cakunya hi yo problem kambe hayi ku ko va na swilo swa ku tika ngopfu kambe swi vula ku na lava va nga mina ni ri ai kanetaneni mina kwala kaya leyo ku va va patile ya va ekhoto hi leswi ya van'wani va nge ri i ku tlula ndzumba u nga se ri leswi a mi kha mi bakhwaya laha mi sungula ku bakhwaya yi nga se chaya ready hi ku laha a mi fanele mi bakhwaya kona i namuntlha mi ku hey mi thole munhu wo ka a nga ri kona la ka yini a swi kona a swi fambelana na vumbiwa no loko mi ya constitutional court va lava ku tiva ku loko ku ve mi lava hi mi yingisela hi ku ngwetla hikokwalaho ka yini mara loko a vo tshika swi rhanga swi humelela a va ta ku hambi ho swi tenga lembe leri taku hi landzelela role ku va ku nga ri na problem hi ku loko a swi ri a mi lave hi yingise hi swi hatla hi siku leri mi nga twa hi rona hileswaku nawu swi ya hi ku va lava ku mi wina kumbe mi nga wini mina lexi ni kombelaka xona i ku judiciary ya hina a yi vi impartial mara ma ha ku heta ku swi vula mawani loko eka hi gimeta ma ha ku heta ku swi vula ku nawu vo swi lava ku i wina kumbe nga swi lavi se swi vula ku leswiwani hinkwaswo swi nge cinci now i ti-technicalities khetseni mawani kom 0860002543 a hetseni lava ai ya ka tengiwa laha enhlekani ai butsari mpfukini buta mina hi pfukini vuna vijani hi pfuki mina masingita la centurion la a hi buti butpet mutivi wa nawu va swi hlamule kahle ngopfu va swi hlamusele kahle ngopfu na mani nga swi twisise na swi twisisa lexi ni nga xi vulaka i ku tatana Zuma na party ya vona va kwate hi ndlela yin'wana yo va tshika ku nghena mutini hi gate va lava ku jumpa kunene se va vaviseka loko a va lo yimela leswi swi nga humelela namuntlha se va president i thole munhu a swi ta va swi ri kahle ngopfu mara leswi va nga swi endlisa swona swo jahelela hi ti-emotions va tirhise ngopfu ti-emotions ku lava ku prove ku ri president a nga kahle and that's anger nkarhi wun'wani ku endla swin'wana swi ka swi nga ri swona ende leswi nga humelela swo swi ka tatana Zuma na party ya vona a mi voni kumbexani ku va va ekhoto va pfune ku president va kota ku landzelela milawu leyi kumbexani a va ta yi tlula loko a va nga byeriwangi kumbe vanhu va nga bangiwa ku heyi i thola njhani sweswo ku tani hi leswi ni vulaka swona loko ku ri a ku nga ri na ku kwata ne a va fanele va lo yima va languta ti-loopholes ta president ku namuntlha loko a ta thola professor i ta swi endlisa ku yini se hi ku jaha na ku kwata va pfune president ku a endla swa right and swilo swona va ha swi tivi va ta endla yini because a ni va jahile ku vula ka mutivi wa nawu ku jaha ka vona na ku kwata ka vona hi leswi nga endla ku swilo swona va pfuna president ku a endla swa kahle nemetweni inkomo butpet chayelani khwatsi butomi inkomo I can't nongona ka Afrika wa vulavula a humeleriso incindani Eric Mawasi mina ni khalanga pet matebula Zuma na mina nongoroko lowu landzelaka ne hi rito ra Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangana handle ka sweswo mana siku leri ni phina ku yingisela xitichi lexi ku ya mahlweni ani sweswi ya ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya tisiwa ka n'wina hi mfundhisi Hlulani Fanwan Magayisi kulukumba wa ma-half card ona ngopfu loko swi fika ka ma-half card Hlulani kambe a swi na mhaka swa mina yena a swi lavi n'wi va yingiserani sa hi kumeni mahungu ya misava kusuka kwalano i Zuma na mina minongolo ka Munghana Lonene FM yi ta famba mahlweni ku ya hi ndlela yeleyo n'wina swipano swa n'wi swi nga nghenangiki ka MTN 8 hayi pfumelani ku a swi nghenangi a ni la ku rivala hi langutela sagwadi ka masagwadi ya vaxisati endzhaku loko un'wana wa hina la Miss Kuli a nghenerile navela mukateko Miss Kuli hi mphikizano wa va ri vasadi awards ya mi navela mukateko sesi onge xikwembu xi nga ku katekisa kambe hambiswiritano mahungu ya misava hi lawa na mfundhisi Hlulani Fanwan Magayisi tata eJohannesburg Thembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka
kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela.